Habari leo magazetini. Today in media. Aujourd'hui dans les médias. Uyu munsi mu itangazamakuru. Kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu kuri Primo Media Rwanda. Ndabasuje kandi ndabifuriza ibihe byiza nshuti bakunzi ba Primo Media Rwanda. Turi kuwa gatatu tariki ya 16 z'ukwa 11 mu 2022. Yeni Jean Dodier Kanijabo mbaye ikaze muri ya gahunda y'amakuru yavuzwe mu binyamakuru bitandukanye hano mu Rwanda ndetse n'ibindi bigaruka ku Rwanda. Turebe ukuntu twavanaho abantu umutwaro w'inkwano. Uyu ni umudepite wo mu Rwanda. I Nyanza, i Huye, i Gatsibo, i Rwamagana barataka inzara. Ikibazo kiri henshi. Uhuru Kenyatta yasanze inyeshyamba zitarubahirije ibyo zasabwe na EAC. Donald Trump we yatangaje ku mugaragaro ko azahatana mu matora ya 2024. Mbaye ikaze muri aya makuru tugiye kurambura duheri mu kinyamakuru igihe cyanditse ku rukiko rwemeye ubusabe bwa Dr Habumuremyi. Urukiko rw'ibanze rwa Gasabo rwemeye ubusabe bwa Dr Pierre Damien Habumuremyi wabaye minisitiri w'intebe w'u Rwanda bwo kwishyura imyenda abereyemo abantu batandukanye atagiye mu manza. Uyu mwanzuro uvuga ko Daniel Bizimana wari wajyanye Dr Habumuremyi mu nkiko avanamo ikirego cye. No kuvuga ko uwo mugabo azishyurwa miliyoni 3,200 y'ikiguzi cya serivisi zo gukodesha imodoka zo gutwara abakozi yahaye Dr Habumuremyi. Amategeko agenga imiburanishirize y'imanza z'imbonezamubano agena ko ababuranyi bashobora kugera imbere y'urukiko umwe akaba yasaba guhagarika urubanza mu gihe habayeho ubwumvikane buganisha ku gukemura ikibazo. Umucamanza yavuze ko impande zombi zemeranyije ko Dr Habumuremyi azajya yishyura amafaranga make mu byiciro kugeza igihe yose azarangiriza kuyishyura. Polisi yafashe babiri barimo wakwirakwije ibihuha yibeshyera. Ikinyamakuru Rwanda Tribune cyanditse ko abantu babiri barimo umushoferi wakwirakwije ibihuha avuga ko polisi yamuciye amande y'$150 ku ikosa ricibwa amafaranga $10,000 bafashwe na polisi y'u Rwanda. Umuvugizi w'ishami rya polisi rishinzwe umutekano mu muhanda SSP Rene Irere yavuze ko wafatiwe guhisha plaque ari umumotari naho ukekwaho gukwirakwiza ibihuha akaba yari umushoferi w'imodoka zitwara abagenzi mu buryo rusange. Ati bafatiwe mu bikorwa bya polisi bikorwa umunsi ku wundi. Twari dusanzwe tubona abantu bakora amakosa atandukanye yo mu muhanda, ariko uyu mumotari wasa n'ufite umwihariko kuko yari afite uburyo ahisha nimero ya moto akoresheje urusinga kugira ngo atabasha gufatwa n'ibyuma bifotora mu gihe yabaga ayigezeho akayihinduriza. Undi we wari umushoferi yakwirakwije ibihuha avuga ko amande yazamutse nyuma y'uko yandikiwe ku ikosa rihanishwa amande y'amafaranga $10,000, nyamara wagakwirakwiza ibihuha ku mbuga nkoranyambaga atabaza ko yaciwe $150 bitewe no kuvugira kuri telefone nyuma yo guhindura ubutumwa yahawe mumenyesha ikosa n'ayagomba kwishyura. SSP Irere Rene yaburiye abakora amakosa n'ibyaha bitandukanye ko bazafatwa hifashishijwe uburyo butandukanye burimo kamera zo mu muhanda no mu bufatanye n'abaturage batanga amakuru. Itegeko ryo mu 2018 ryerekeye gukumira no guhana ibyaha bikoreshejwe ikoranabuhanga ingingo ya 39 ivuga ko umuntu wese ubizi wifashishije mudasobwa cyangwa urusobe rwa mudasobwa agatangaza amakuru y'ibihuha ashobora guteza ubwoba, imvururu cyangwa ihohotera muri rubanda cyangwa ashobora gutuma umuntu atakarizwa icyizere abakoze icyaha. Yabihamijwe n'urukiko hanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 3 ariko kitarenze imyaka 5 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 1 ariko atarenze miliyoni 3. Turebe ukuntu twavanaho abantu umutwaro w'inkwano. Umudepite. Uwo ni umutwe w'inkuru yanditswe n'ikinyamakuru Bwiza cyanditse ko umudepite mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda Ndagijimana Leonard yasabye minisitiri w'uburinganire n'iterambere ry'umuryango Professeur Jeannette Bayisenge ko habaho kwiga uko inkwano zavaho kuko ziri mu biremereye abanyarwanda. Yabivuze ubw'inteko yari yahamagaje minisitiri Bayisenge kugira ngo atange ibisobanuro ku ngamba mije prof ifite mu gushakira umuti ibibazo bigaragara mu muryango nyarwanda birimo amakimbirane mu bashakanye. Depite Leonard yavuze ko ahari ingo kubera mikoro make zibanye nabi bitewe n'imbaraga ziba zarashowe mu gutegura ubukwe by'umwihariko mu gutanga inkwano. Honorable Ndagijimana yagarutse ku nkwano y'umukobwa avuga ko ari inzitizi ikomeye ku bagiye kurushinga, asaba ko yavaho mu rwego rwo kudashora abashakanye mu mwiryane n'ibihombo. Ati inkwano buzigeze muri za miliyoni, uwo ni umutwaro wa mbere. Umutwaro wa kabiri kugira ngo abone inzu cyangwa ubukode bikaba ari umutwaro uremereye, kugira ngo abone amafaranga y'ubukwe kikaba ari ikibazo ndetse hamwe bagasesagura. Ahenshi abayafashe inguzanyo mu mabanki cyangwa yagujije bagenzi be. Turebe ukuntu twavanaho abantu umutwaro w'inkwano. Yasabye abari aho kwibaza ku rugo ruba rutangiye gutyo aho rwagera. Mu kuvuga kuri iyi ngingo minisitiri Bayisenge yavuze ko amategeko y'u Rwanda atabuza gushaka utatanze inkwano, gusa avuga ko abitegura kurushinga bagomba kwitegura neza. Ati itegeko ryacu nta hantu rishyiraho uko utatanze inkwano adasezerana. Inkwano yari ifite igisobanuro cyayo, ariko ni kwa kundi ikintu cyiza tukagifata uko kitari. Nk'ihame ry'uburinganire turabizi ko ari uguha uburenganzira bungana abahungu n'abakobwa, abagore n'abagabo, ariko hari imyumvire igenda iyishamikiyeho.
inkwano yari ikimenyetso cy'ishimwe, ariko iyo myumvire ifatwa ugasanga n'ababyeyi bayifashe nk'aho ari ikiguzi nicyo kigomba gushyirwamo imbaraga mu kurwanywa, naho ubwayo n'igisobanuro cyayo ntabwo byari bibi. Minisitiri Bayisenge yasabye abagiye gushinga urugo kwitondera ahazaza habo, bakitonda bakabanza kwitegura neza. Tukiri mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda, ariko mu kinyamakuru Umuseke abadepite basabye ko ibiganiro byigisha gutera akabariro byakumirwa. Minisitiri w'uburinganire n'iterambere ry'umuryango Profeseri Bayisenge Jeannette yasabye ko inzego zireberera itangazamakuru zashyira imbaraga mu gukebura abakoresha imbuga nkoranyambaga batambutse ibiganiro biganisha ku busambanyi. Imico mvamahanga nayo igaragazwa nk'ibyonnyi by'umuryango. Ubwo yatangaga ibisobanuro mu magambo ku nteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite ku ngambi iyi minisiteri ifite mu gushakira umuti ibibazo bigaragara mu muryango nyarwanda birimo amakimbirane mu bashakanye, Minisitiri w'uburinganire n'iterambere ry'umuryango yavuze ko ku mbuga nkoranyambaga hakomeje kugaragara ibiganiro biganisha ku busambanyi, ababitambutsa bakavuga ko bari kwigisha kubaka urugo. Umwe mu bagize inteko ishinga amategeko yagaragaje ko kuri ubu imico mvamahanga imaze kumunga urubyiruko n'umuryango. Depite Nizeyimana Pio yavuze ko hari ibyinjiye mu muryango nyarwanda, atanga urugero ku kubana ko abafite ibitsina biteye kimwe, abifuza kubanza kubana mbere yo kubaka ingo, abifuza gusezerana za kontaro, kubyara batwitiwe n'abandi cyangwa biciye mu mashini. Agaruka kuri ibi bitekerezo, Profeseri Bayisenge yavuze ko inzego zireberera itangazamakuru zagakwiye kurigenzura, hagenzurwa cyane ibiganiro bitambutswa ku mbuga nkoranyambaga. Ati ku biganiro bigenda bigaragara bishobora kurarura urubyiruko mu ikoranabuhanga, aha no gushyira imbaraga hagati y'inzego yaba Minaloc ishinzwe kureberera itangazamakuru, RURA ndetse n'izindi. Ikoranabuhanga rifite uruhare rwiza n'uruhande rubi mu gihe rikoreshejwe nabi, cyane cyane ko byanagaragaye ko mu bibazo bitera amakimbirane mu miryango harimo no gukoresha telefone. Mu 2019 ikigo RURA cyasabye radio na televiziyo zikorera mu Rwanda guhagarika kwamamaza no gutambutsa ibiganiro byamamaza ibikorwa by'ubuvuzi, gusa hirya no hino ibyo biganiro biri cyatambuka. RURA yavugaga ko biri mu rwego rwo gushyira mu bikorwa amabwiriza ya Minisiteri y'Ubuzima abuza kwamamaza ibikorwa by'ubuvuzi n'ibiganiro bitemewe. Avugwa mu Rwanda tuyasoreza i Nyanza, i Huye, i Gatsibo n'i Rwamagana, aho abaturage baho bataka inzara. Ariko ikinyamakuru Tarifa mu nkuru yacyo cyanditse ko iki kibazo kiri henshi mu bice bitandukanye by'akarere ka Nyanza, Huye, Rwamagana, Gatsibo n'ahandi mu Rwanda. Abaturage barataka inzara batewe n'amapfa yakuruwe n'imvura yaguye nabi. Bateye imbuto bizeye kwizera ikabavanayo, ariko ngo nayo yumiye mu murima. Ibi byatumye hari bamwe biheba, bumva ko umwaka utaha bazarushaho gusonza ndetse bakanasuhuka bakajya kureba iyo bweze. Ab'Inyanza babwiye Radio DC ko ntawe ugipfa gushyira inkono ku ziko, kandi ngo byaje guhumira ku mirari ubwo ibiciro ku isoko nabyo byiyongeraga cyane. Umwe muri bo ati ibishyimbo byose twateye byarumye kubera izuba. Ubwo rero urumva ko ari ikibazo, ni inzara nta kindi. Bavuga ko muri aya mezi aribwo babaga bategereje imvura, none ngo izuba ryakomeje gucana, bakavuga ko aya mapfa azakomeza kubazahaza. Undi ati iyo ubona ibishyimbo mironko ari 5 wibaza iki? Inzara turayifite kubera iri zuba. Nta muntu udakeneye gufashwa, kuko niba umuntu yaragiraga inote y'igihumbi akayihahisha mu rugo bakarya, ariko ubu nawe ubwe ku giti cye ikaba itamuhaza, ubwo leta ntitwayiteguza ngo ifashe abantu iki gihe. Kuba abaturage bugarijwe n'inzara ngo byatumye n'ubujura bwiyongera. Aboroye ihene, inkoko n'ingurube basigaye bazirarira kugira ngo bene ngango bataziba. Mu bice bimwe by'uturere hari aho ibisambo bitega abahisi n'abagenzi mu masaha y'umugoroba bikabambura, ugize ibyago bikanamwica. Umuyobozi w'akarere ka Nyanza Ntazinda Irazima avuga ko nubwo ikibazo cy'ibiribwa bike gihari, ariko ngo kiri hafi gukemuka kuko ubu bizeye ko imvura izagwa ku buryo inzara aba baturage bari gutaka izashira. Ati ubu turizera ko izagwa wenda bakagira icyo baramura, kuko ubundi ntabwo imyaka imerewe neza. Ntazinda arashishikariza abaturage kujya buhira imyaka mu gihe imvura yabuze kugira ngo izuba ridakomeza kuzahaza imyaka. Umuturage wo mu kagari ka Akinyambo mu murenge wa Muyumbu y'akarere ka Rwamagana w'umumotari we yabwiye Tarifa ko ababazwa no kubona imvura igwa i Kigali ariko ntigere aho bayikeneye. Ubwo yavugaga iwabo. Avuga ko ibishyimbo byumiye mu mirima ndetse ngo n'ibijumba n'imyumbati nabyo nta cyizere bafite cyuko bizera. Urutoki narwo ngo rwaratetse, kandi kubera ko rukenera imvura nyinshi nta cyizere gihagije gihari ko ruzatanga umusaruro mu gihe kiri imbere. Mu gihe Rwamagana bavuga batyo, i Gatsibo nabo ntiborohewe. Aba baturage mu kwezi kwa 7 bo muri Gatsibo babwiye Tarifa ko inzara yatumye ubujura bwiyongera ndetse ngo busigaye buri no mu bana bato. Abajura kandi ngo basigaye batobora inzu bashaka icyo kurya nabo bwabo. Imvugo uzasangana uzabaza wese muri aka karere muri iki gihe ni ntuhuge, kuko ngo uhuze gato bakwiba. Ikindi kandi no mu mujyi wa Kigali ngo sishyashya, kuko icyaro kitejeje abanyamujyi barasonza. Ikinyamakuru cyanditse ko cyatangaje inkuru Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu itaragira ikitangaza ku ngamba ifitiye iki kibazo. Hagati Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi iherutse kuvuga ko yashyizeho ingamba zo guhangana n'imihingire ishingiye ku kirere gusa.
hizihizwa umunsi mpuzamahanga w'ibiribwa wabereye mu karere ka Muhanga mu byumweru bibiri bishize. Dr Gerardine Mukeshimana uyoboye minisiteri yavuze ko hari imiganda iteganyijwe izajya ifasha mu gufumbira ubutaka bwahujwe kugira ngo bwuhirwe. Ngo abantu bahuje ubutaka kandi bakaba bafite amazi yo gufumbira, leta yabageneye ifumbire. Intego ni ukongera umusaruro kuri buri hegitari kugira ngo uzafashe abahinzi mu gihe kiri imbere, nubwo mu gihe cyahise hari uwatakaye. Tujya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uhuru Kenyatta yasanze inyeshyamba zitarubahirije ibyo zasabwe n'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba. Umuhuza w'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba mu biganiro by'amahoro hagati y'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'imitwe yitwaje intwari ikorera muri iki gihugu, Uhuru Kenyatta yatangaje ko yasanze imitwe yitabiriye ibi biganiro itarubahirije ibyo yasabwe. Ibi bikuwe mu itangazo ryasohoye uyu munsi n'ibiro bihagarariye ambasade ya Kenya biri mu mujyi wa Goma, ryerekeye uruzinduko Uhuru Kenyatta yahagiriye ndetse no mu nkambi y'impunzi zihunga imirwano y'ingabo za FARDC na M23 ya Kanyarucinyi. Kuri uku kutubahiriza icyemezo cy'abakuru b'ibihugu ba East African Community, iri tangazo rivuga ko Uhuru yabonye mu bijyanye n'inama y'i Nairobi byemeranyijweho n'abakuru b'ibihugu, aho iyo mitwe yitwaje intwaro yasabwe kuguma mu birindiro byayo, ntabwo byubahirijwe n'imitwe yitwaje intwaro n'abayitera inkunga. Iri tangazo rikomeza risobanura ko ibibazo abanyekongo bari guhura nabyo ari ingaruka zo kutubahiriza ibyemezo byafashwe na East African Community, akababona ko bizagira ingaruka ku bikorwa by'ingabo za East African Community zifite inshingano zo kujya hagati y'impande zihanganye. Uhuru Kenyatta yasabye ko hafatwa ingamba zatuma ashobora kuyobora ibiganiro by'amahoro hagati y'impande zihanganye, ingabo za East African Community zigafata umwanya wazo ukwiye, kandi hakabaho uburyo bwo gufasha abaturage bari kugirwaho ingaruka n'imirwano. Nubwo avuga ibi ariko izindi ngabo za Kenya zahagurutse Nairobi zerekeza i Goma. Dore nk'ubu BBC yatangaje ko icyiciro cya kabiri cy'abasirikare ba Kenya bahagurutse ku kibuga cy'indege cya gisirikare cya Embakasi muri Nairobi berekeza i Goma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icyo cyiciro kigizwe n'abandi basirikare bagera kuri 900 bagiye mu butumwa bw'umutwe w'ingabo za Afurika y'Iburasirazuba zo kurwanya inyeshyamba mu burasirazuba bwa Kongo. Izi ngabo zifite ubutumwa bwo gufatanya n'igisirikare cya Kongo kurwanya inyeshyamba muri ako gace k'uburasirazuba. Mu ntara za Kivu zombi na Ituri mu burasirazuba bwa Kongo, inzobere z'umuryango w'abibumbye zahabaruye imitwe irenga 100 yitwaje intwaro. Muri iyi minsi umutwe uvugwa cyane no M23 ubu ugenzura igice kinini cya teritwari ya Rucuru, mu gihe winjiye na teritwari ya Nyiragongo ari nako usatira umujyi wa Goma. Izi ngabo za Kenya zirasanga icyiciro cya mbere cyazo cyahageze muri weekend ishize nk'uko umunyamakuru wa BBC Uriyo abivuga. Ntibizwi neza niba zihita zinjira mu mirwano imaze iminsi hagati y'ingabo za leta ya Kongo n'umutwe wa M23 kuri ubusumbirije Goma. Muri ubwo butumwa bw'umutwe w'ingabo za East African Community, ingabo z'u Burundi zimaze amezi muri Kivu y'Epfo n'ingabo za Uganda zimaze igihe kirenga umwaka muri Ituri, zikaba zarahise zitangazwa nk'izigize uwo mutwe w'ingabo za East African Community. Sudani y'Epfo iracyategerejwe ngo nayo yoherezeho ingabo. Tanzania isa niyifashe kohereza ingabo muri Kongo. Leta ya Kinshasa yanze ko u Rwanda rwoherezaho ingabo mu gihe ishinja u Rwanda gufasha M23, ibyo u Rwanda ruhakana. Hagati hateganyijwe kandi ibiganiro bya Kinshasa n'imitwe yitwaje intwaro mu burasirazuba bwa Kongo bigomba kubera i Nairobi kuva mu cyumweru gitaha. Komanda wa misiyo ya East African Community yatangaje ko ikihutirwa atari ukurwanya imitwe nka M23. Ikinyamakuru Bwiza cyanditse ko komanda w'ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Major General Jeff Nyaga, yatangaje ko ikihutirwa atari ukurwanya imitwe yitwaje intwaro nka M23. Mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru ku cyicaro cy'ubu butumwa giherereye i Goma uyu munsi, General Nyaga yavuze ko ingabo za East African Community zamaze kugera mu burasirazuba bwa Kongo zizategereza iyubahirizwa ry'ibintu bibiri. Ni ikiganiro yatanze ari kumwe n'abasirikare bo ku rwego rwo hejuru muri Kongo barimo umugaba mukuru w'ingabo wungirije ushinzwe ibikorwa bya gisirikare n'iperereza, Major General Chiko, umaze iminsi akorera mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ibigomba kubahirizwa n'ibyemezo byafatiwe mu nama yahurije abakuru b'ibihugu bya East African Community Nairobi, n'ibyafatiwe mu yahurije perezida wa Kongo, uw'u Rwanda n'uwa Angola i Rwanda, ndetse n'iyubahirizwa rya gahunda yo kurambika intwaro no gusubiza mu buzima busanzwe abarwanyi. General Nyaga yatangaje ko ubwo buryo bubanza bwombi nibunanirana aribwo hazifashishwa imbaraga z'ingabo ziri mu butumwa bwa East African Community. Ati ubu buryo nibutagira icyo bugeraho nibwo tuzahita twifashisha ingamba z'igisirikare. Ibisobanuro bya Major General Nyaga bihabanye n'icyifuzo cya leta ya Kongo, kuko yatangaje kenshi ko ingabo za East African Community zizajya kuyifasha kurwanya imitwe yitwaje intwaro, iza Kenya zikarwanya by'umwihariko M23 mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru ya none tariki ya 16 z'ukwa 11 2022 tuyasoreze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Donald Trump yatangaje ku mugaragaro ko azahatana mu matora yo mu 2024. Donald Trump yatangaje ko azongera kwiyamamariza umwanya wa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu 2024 nubwo ari gukorwaho iperereza ku byaha byinshi. Trump yatangije ku nshuro ya gatatu guhatanira umwanya wa perezida mu gikorwa cyabereye iwe muri Florida, nyuma y'icyumweru habaye amatora y'abarepublikani bagenzi be batashoboye gutsindiramo imyanya myinshi mu nteko ishinga amategeko nk'uko bari babyiteze. Mu ijambo ryatambutse kuri televiziyo muri Amerika, Trump yavuganye n'abamushyigikiye babarirwa mu magana mu cyumba gitatsemo amatara menshi n'amabendera menshi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
uyu muherwe w'imyaka 76 yabwiye imbaga y'abaterankunga ndetse n'abamushyigikiye ati kugira ngo Amerika yongere gukomera muri iri joro ndatangaza kandidatire yanjye yo kuba perezida wa Amerika. Mbere yaho gato kuwa kabiri abamufasha bashyikirije komisiyo ishinzwe amatora muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika impapuro zishyiraho komite yiswe Donald J. Trump ku bwa perezida 2024. Nshuti bakunzi wa Primo Media Rwanda, ni no kuri inkuru yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika dusoreje amakuru ya none. Reka mbashimire ko mwarimu yakurikiye, bararikire kureba n'izindi video ziri kuri uru rubuga. Jye ni Jean Dodier Karinijabo, ndabifuriza amahoro y'Imana. Habari leo magazetini. Today in media. Aujourd'hui dans les médias. Uyu munsi mu itangazamakuru. kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu kuri Primo Media Rwanda.